ndajya inyuma ndajya inyuma mite nja gutya yego aha hanyuma frame nayikuyemo reverse ni yindi nuko se nuko ngo bagenza vitesse tukwerekana kamera ina kamera nyuma y'inyuma buri inyuma hari hejuru cya kiri bitangira ngo ni boto hari kamera hejuru ariyo yingiye yaragiye gukora ikiruka n'umuriro nyine y'amahane okay turi gusubira inyuma twajya imbere noneho bisi y'amashanyarazi ni bisi nziza cyane bisi za VIP nziza cyane ziba zifite amacaji zifite amabutu meza zifite aho abakiriya bashyira amabage yabo. Twongeye kubasuhuza abakurikiranye Kiberinka TV ndetse n'Urugwiro Online TV. Iki ni ikiganiro dufatanyije twembi tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, twizera ko mumeze neza cyane. Byaba batari uko bimeze tukabifuriza ko Imana yabahuhiramo umuyaga kugira ngo ibintu bigende neza. Mumeze neza Urugwiro tumeze neza, turashima Imana. Nizeye ko no kuri Kiberinka namwe kazuba nyine kazibereye. Akazuba nduzi kameze neza, nubwo kuno munsi nduzi kari kumena ya matungamo agahanga, ariko abantu turagerageza bigende neza nta cyatunanira. Uno munsi rero tuzanye ikiganiro kitaza kuba kirekire, ni ikiganiro tubonye muri aka kanya kubera inkuru yihutirwa itugezeho, aho niba utarubizi aya mabisi usanzwe uzi akoresha peteroli, harimo amakwasteri, harimo na biriya bisi binini bya Yutongo abenshi bazi nko kuri Ritiko, niko babyise kuko nyine company yabizanye. Izi bisi rero iminsi yazo irabazwe mu Rwanda kubera ko ubu hatangiye gukora izindi bisi, wenda sinavuga ko zatangiye gukora no munsi, ariko zatangiye no gukora mu ntara. Izo ni bisi zikoresha amashanyarazi. Abagenda mu mujyi wa Kigali bo bari bamaze kumenyera zimwe muri zo zikoresha amashanyarazi, ariko noneho byarenze umujyi wa Kigali, ubu zigiye kujya zikora n'ingendo ziva mu mujyi wa Kigali zijya mu ntara. Nubwo wenda harimo two bakinoza neza kugira ngo n'ingendo ndende, tuvuga urugero nka Rusizi Kigali, biragoye ko yajyayo ngo igaruke, kandi noneho aho kuzicagingira haracyari muri Kigali gusa. Yego, nuko bimeze rero. Nuvuga ngo ubu zatangiye gukora mu turere dutandukanye zivuye mu mujyi wa Kigali. Nkaha aya mashusho muri kubona na y'Rubavu, nuvuga izi bisi muri kureba uko ari 5 zavuye Kigali ziza hano Rubavu, haje gutangizwa ku mugaragaro izi ngendo zo hagati ya Kigali n'intara zitandukanye hakoresheje izi bisi zikoresha amashanyarazi. Ni bisi rero nkuko ba nyirazo babivuga, ni ikigo cyitwa Basgo aricyo cyazanye n'ubundi iyi gahunda yo gukoresha bisi zikoresha amashanyarazi. Bavuga yuko zishobora kugenda ibirometero 350 zidacaginzwe. Ibyo bivuze yuko byoroshye ko iyi bisi iva i Kigali ikaza Rubavu igasubira i Kigali idacaginzwe. Byoroshye ko ishobora kuva i Kigali ikajya Huye cyangwa Nyamagabe ikagaruka i Kigali kuri sharijeri. No kuvuga ngo bagaragaza ko iyi bisi ibyo birometero ibikora ikongera gucagingwa igeze i Kigali, kuko niho hari turayita station tuyite charging station yego, aho ibonera uwo muriro w'amashanyarazi iri i Kigali. Kandi bavuga ko mu ijoro bashobora gucaginga bisi 25 nibwo bushobozi iyo charging station ifite. Ariko Basgo ikavuga ko igiye n'ubundi kubaka ifatanyije n'ubuyobozi butandukanye bw'igihugu, igiye kubaka ahandi hantu hatandukanye zizajya zicagingirwa. Bivuga ko nkaho umuhanda ari muremure kuva nk'Kigali ujya Rusizi, ishobora kuva Kigali ikajya Rusizi igacagingwa, kuko yuzura mu isaha n'igice, hanyuma igahita yongera ikagarura abagenzi, cyangwa se bakazakora uburyo bwo zikajya zinyuranye. Iyavuye i Kigali ikagera i Rusizi ikadepoza abo yajyanye, indi igahita igaruka i Kigali izanye abandi bari ku murongo, igihe yindi iri gucagingwa itegereje ko yuzura mu isaha n'igice. Ibi rero ni muri gahunda y'igihugu yo
kubungabunga ibidukikije, igabanya ibyuka bihumanya ikirere byoherezwa, cyane cyane ko bagaragaje ko ibyuka byinshi bihumanya ikirere bikomoka ku binyabiziga bikoresha ibikomoka kuri peteroli, ubwo no kuvuga essence, mazutu ndetse n'ibindi. Ahangaha rero ku batumiza izi modoka nubwo zihenze kurenza izisanzwe zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ariko na leta nabo yaraborohereje kuko bari kuyifasha mu ntego zayo zo kugera ku binyabiziga byifuza bikoresha amashanyarazi kugira ngo zigabanye bya byuka bihumanya ikirere. Hari ibyo baborohereza birimo amwe mu mafaranga yo kuzideduana, babagabaniriza autorisation kuri aba bakora muri transport, ntazo babaca amafaranga n'ubuntu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi kucaginga no vuga ngo charging station bazibaje inganda burya nizo zishyura amafaranga make y'umuriro ugereranije n'ingo. Yego, hanyuma ikindi na leta ibaha n'ubutaka bw'ubuntu bwo kubakaho ari ama charging station. Nuko bimeze rero, no kuvuga ngo uko bisi tuzizi na transport mu Rwanda ubu ngubu mu myaka iri imbere bigiye guhindukaho ziriya bisi za mazutu na peteroli zigiye kugabanuka, hanyuma hakiganza izi ngizi. Cyane cyane ko basi goye uvuga ko buri mwaka nibura izagizana bisi 100 buri mwaka. Yego, urumva nko mu myaka 5 iri imbere uyu mubare w'izikoresha ibikomoka kuri peteroli uzaba wagabanutse. Basi go nayo ishobora kuzazamura umubare w'izo yinjiza, kuko urumva iyo ikintu kigitangira babanza kureba uko abantu bacyakira. Twibukiranye ko izi mbere yuko ziza mu ntara zabanje gukorerwa igerageza kugira ngo barebe niba zizashobora gukora izo ngendo zihuza uturere. Ikindi nuko izi bisi ntago ari basi go izikoresha, ahubwo iziha ibigo bisanzwe bikora transport. Niyo mpamvu ku byapa muri kubona ko izi bisi hariho nyine ibigo bisanzwe bikora transport bitandukanye, rero irazizana ikazibaha hanyuma bakagenda bakorana. Bavuga yuko amabatiri y'izi modoka ashobora kumara imyaka 10, kandi muri iyo myaka 10 batiri yagira ikibazo basiko ikagikemura. Ikindi twababwira nuko ari bisi nziza, twe twashoboye kuzicaramo mu kanya turaganira n'abashoferi batubwire ubwiza bwazo, ariko natwe twashoboye kuzigeramo. Ni bisi nziza, ikibazo ni kwa kundi nyine twamenyera urusaku, buriya ishobora kuzaguturuka inyuma ukumva kunyuzeho utabimenye, bikaba byagutera kwikanga, ariko abantu bazagenda babimenyera gake gake. Ikindi tutabura kwibutsa abantu, turibuka buri mpinduka zose zije hari ibyo abantu babanza kwikangamo ariko bigeraho bikamenyerwa. Bibuka mbere twe tumenyereye bwa hiyasi butoya, hazamo ko bukurwa mu mujyi wa Kigali, buri mu byara henshi naho bugenda bucika kuko inyinshi ntizikinjira, haza aya makwasiteri nayo rero biri kugaragara ko aho isi igeze ibintu bikomoka kuri peteroli biri kugenda bigabanywa mu rwego rwo kugira ngo ikirere tuvanamo umwuka duhumeka kiduha imvura ituma ibimera bimera bikadutunga kibe kizima, kuko byagaragaye ko ibi byuka biri kwangiza ikirere. Reka rero tureke mwumve noneho ubuhamya bw'abashoferi batwara izi modoka, hanyuma nyuma murumva abayobozi batandukanye bazivuga ibyiza. Ese wowe urabitekereza iki? Uratekereza ko ari bisi nziza? Uratekereza ko zikwiye gukomeza cyangwa se zicike? Turabashimiye. Yari Kiberinka ndetse n'Urugwiro Online TV. Bye bye. Nitwa Ibambasi Germain. Nkaba ndi umushoferi w'imodoka z'amashanyarazi. Yego, Ibambasi utwara iyi bisi cyashya. Mbere yo kutubwira kuyitwereka, wayibonye ute kwanza ugereranyije n'izindi usanzwe utwara? Bisi y'amashanyarazi ni bisi nziza cyane, bisi za VIP nziza cyane, ziba zifite amacaji, zifite amabutu meza, zifite aho abakiriya bashyira amabage yabo. Ubwo uyitwaye kuko wavuye i Kigali, witwaye uzano ujya no kwisubiraho, ugiye uzakomeza unayitwara, tugereranyirize isanzwe n'iyi ngiyi, tubwire icyiza cy'iyi bisi kugenda utwaye. Icyiza cy'iyi bisi, ibisi irihuta, ibisi inyaruka cyane. Bazakwandikira ariko oya ntabwo zanyandikira. Ibisi irihuta cyane, nicyo cyiza cyayo. Umuntu yicayemo aba yicaye neza, ufite USB acaginga umuriro nta kibazo. Nayifite speed governor? Irayifite. Bayishyizemo irayifite rwose, ifungira kuri 30. Okay, noneho nagira ngo uyidusurishe, uyitwereke yose kabisa. Imba duhera ese twahera, dore ibi ni ibinyoteri. Aya ni amabutu. Amabutu? Yabonye amabutu. Ifite butu nziza cyane.
reka nongere akamurinduza atabona ko nduzi umuntu yakwimuramo n'umuryango cyane. yego. nyuma y'amabutu ubwo turerekeza hano wabikize. hari n'akandi kantu hano. aha ni amabatiri, aha ni amabatiri, aha naho bakupira umuriro kumwe watangiye wakupye imodoka ushaka kuyikupa ukabijimije ahantu hose. ubwo naho ngaho ugomba guhora warakinze. hahora hakinze. aha ngaha hakaba sisitemu ya caji. hano no bayicagingira. no bayicagingira. marebe neza. ubuze gutya umuriro ntiwamfata. oya ntabwo. buretse gato. ndabona sinzi ukuntu cyangwa haraburotse, sinzi ukuntu kiraburotse. haburotse mo imbere. okay. hano no bayicagingira twakomeje. hanyuma nta kintu gihari. nta kintu gihari. iyi butu. iyi ntabwo ari butu. iyi ntabwo ari butu, niko hameze. iyi nayo ni iyindi sisitemu ya caji. wabonye? ubwo bayicagira ngingira habiri. haruguru no hepfo hose baracaginga. yego. ya butu rero yo haruguru iraza ikagera na hano. yego. none uko ariko urabona wabibonye. butu ikomereza hano. ikomereza hano. ko numva itangiye gusura. ni imyuka. uru ni urugi. aho naho bakupira ni aho bakupira imyuka y'urugi. ubwo sinzi ikintu ndi bukwereka. ndaje. uretse gucana utwereka ukuntu bayicana rero ni nk'ibisanzwe. ni ibisanzwe. urakata bisanzwe. ariko ntivuge nyine. ntabwo ivuga amashanyarazi ntabwo avuga. urakata teyari yatse ugahita ubona kuri redi. aho teyari yamaze kwaka. uraho ko imodoka iri muri netiri uri puwemo. iyi ni radiyo. aka kantu niho bayisitarira bya byerekezo. byerekezo no kuvuga. ni ukuvuga ngo handi bisi iragihanga. kaboga nyabugogo gutyo urabyumva nawe. Kigali Rubavu. iyi ni feriyamu. feriyamu. ubwo irimo cyangwa ntayirimo? irimo. irimo. aha naho bakupira umuriro. ubivira gutyo taburo yose ubijimije ni kimwe n'ahandi inyuma. okay. iyi ni radiyo. ubwo ndumva ikindi gisigaye aho ngaha niho abagenzi abakiriya bacu bashyira udukapu twabo bitwaza tuba turimo utuntu dukeya. Zari sana nko mu ndege. Ni nko mu ndege. Iyi ni indege ubundi y'ubutaka. Batubwira ko umuntu ashobora kwicara intebe akayihengeka kugira ngo agende ameze neza cyane. Izi rero uko nabo ukuntu zimeze ntago zo uzegura. Ntago uzeguka nuko uzesitaye nuko zimeze. Ariko zirahagije umuntu wese yahicara nta kibazo. Ndumva nta kintu hano harimo twinsinga tugira ntabwo namere ko nafungura. Yego. Okay. No nagira ngo nubwo turi hano twariho gatoya turebe. Reka ntwareho gatoya. Uko nduza ari umugabo uturi imbere. Ndamuvugiriza hano. Oya ntiwavaho barimo baramufata. Ndaje nyuma. Ndaje nyuma mite nja gutya. Yego. Aha. Hanyuma Freyame nayikuyemo. Reverse ni yindi. Nuko se nuko ngo bagenza vitesse. Vitesse tukwerekana kamera. Ina kamera nyuma y'inyuma buri nyuma hari yajura cyakiri bitangira ngo ni boto. Hari kamera hejuru. Ariyo yingiye. Yaraginyuma. Kuko rayikiruka. Ni umuriro nyine. Tamahani. Okay. Turi gusubira inyuma. Twaje imbere nono. Biroroshye. Uko nguko. Depart dose ngibi yawe. Ini depart, ini netre, ini reverse. Angano ushirira ahantu hazamuka mu bunyereri. Iyi y'ikirere. Kandi hameze nabi. Ahantu hazamuka. Twagerera. Kwitavuga. Habo yavuga. Irikoreshwa n'amashanyarazi n'imbateri. Aba bantu bihirya. Ndabareba nta kibazo. Wow. None se utwaye? Uri kugenda urumva ukuntu twari imodoka kumva iravunanye ubundi
iraremereye, iyi ngiyi wumva imeze iyi ngiyi iroroshye we ntubireba reba na vora n'akavura karoroshye kabisa n'akaboko kamwe wayitwara ukagira nawe ubu se mu byo babaguriye umuriro ugushiriyeho wabigenza uti sinzagusunika ntago umuriro washira mbere y'uko uza kuzironshinga hari icyo bita kuzitesitinga ukavuga uti mbere y'uko bazironshinga habaho gukora ingendo bakayivana hano bakayizana hano bakayivana i Kigali bakayizana Rubavu bakayivana ari amaeneo yose wabonye wumvishe azakoreramo ziba zarabanje kujyayo bakareba umuriro ikoresha bakareba nk'ubu ngubu nduzi ufite usigaranyemo 64 64 kandi bwavuye i Kigali wujuje na kujana yakoresheje 36 ubwo ni ukuvuga ko nta ngorane rwose ufite zo kwishyura ntayo pe ntayo ijana ku ijana aho zaziye ntayo wabonye yagize ikibazo aho batangiye kuziba izi modoka zimazemo kuva natangiranye n'imodoka ya mbere yazo ya mbere ikiza nta modoka n'imwe iragira ikibazo ngo cy'umuriro ngo yashyire mu nzira kubera iyo gahunda baba babanje gukora kuzitetinga bakavuga ati irajya ahangaha irakoresha umuntu n'uyu nta kibazo rwose cy'umuriro igigira muri make ni bisi nziza ni nziza cyane wigeze witwaramo abagenzi ngo wumve icyo bavuga abagenzi barayikunda cyane barayikunda cyane kubera ko urabona bafite system za charge hano bacaginga ntabwo ari wahangiritse aho bacaginga dore ngaho umunsi aho ngaho yego buri ntebe igihe afite nabonye reka mafate neza reka ndebe umugabo hari uri gucaginga urabona yuko umuriro uri kujyamo nta kibazo uri gucaginga irihuta rwose uracaginga ikuzura reka ndebe aho wacagingiye ngahariya hasi aho bacometse hanyuma buri ntebe irahafite buri ntebe igiye ifite charge yayo murakoze rero kudusurisha iyi bisi sawa murakoze cyane nokwifuza amahirwe y'amasaha urakoze cyane rwose sawa watubwira amazina yawe nitwa Murakoze Steven umushoferi wa Matunda Express Steven ni ubwa mbere tubonye iyi bisi itwara abantu ya electric ngira ngo ni ubwa mbere wayibonye iyi bisi wayibonye ute iyi bisi nk'uko nabihuguriwe amakuru nayifasheho ni ubwa mbere nanjye wenda ngiye kuyikoresha mu muhanda bisanzwe ariko nk'abasanzwe bazikoresha bavuga ko ni imodoka nziza cyane ntizanduza ikirere nk'izindi za mazutu uko bisanzwe ikindi cyongeyeho icyiza cyazo buriya nk'uko muri taransiporo ni imodoka zikonsoma ibintu bike cyane zigenda zisakuza uko bimeze n'uko nzibona nanjye mbona ari imodoka nziza cyane hawe iyo utwaye urusanzwe utwara inini sibyo izi bisi nini iyo uyigereranyije uko wumva iri kugenda ko wayivanye i Kigali uyizana hano Rubavu iyo ugereranyije n'uko izindi zigenda wumva itandukanye riri amaferi kwakirero kwihuta iyo modoka ifite imbaraga nyinshi ikindi cyongeyeho nko mu maguru yaho bavuga ko buriya plaquette zayo wazikoresheje neza zishobora kumara hagati y'imyaka 2 n'imyaka 2 n'igice bitandukanye n'izisanzwe mu gihe izindi ushobora hagati y'amezi 3 n'amezi 4 ubuzimaze ziba zishize hanyuma rero ibindi nuko birakomeza kuduhuza n'ibindi bice by'igihugu mwumvise ko na Karongi yinjiyemo ubu rero turakomeza kubona abagenzi bacu batondaga imirongo iminsi imwe n'imwe mu minsi mikuru murabizi ko imodoka zabaga nkeya tukintervana tukaza nk'inzego za leta kurinda umutekano w'abantu kubera babuze imodoka ubu rero izi ni imodoka nshya ziyongeye mu zindi zari zihari bivuze ko abantu bagiye kugenda neza kubera ko imodoka ziyongereye mu cyerekezo cy'igihugu cy'imyaka 7 2014 u Rwanda
rwagombaga kuba rwarageze ku mashanyarazi 100%, ndetse n'izi modoka zikonsoma amashanyarazi, ariko icyo cyerekezo cyagezweho. Ni ikihe cyizere cy'uko noneho izi basi nazo zigiye kujya zikonsoma umuriro w'amashanyarazi kandi noneho murakoze. Buriya amashanyarazi ahubwo dufite ikibazo cy'uko hari ibice adakoreshwamo neza, aho usanga abaturage bacana itara gusa ryo muri salo, ubundi bakiryamira. Ubu rero dukeneye kubona za bizinesi nyinshi zikoresha wa muriro, ku buryo igihugu cyacu kizakomeza gukora ubundi ari uko abantu nabo bari gukoresha ubabonetse, kuko nizo nyungu ku gihugu kuba umuriro uhari ukoreshwa. Nk'aka gace rero kacu twari tugifite ibikorwa bikeya bikoresha amashanyarazi menshi, hahandi wabonaga umubare munini w'abaturage ari ugukoresha itara ryo mu rugo, bamwe ntibafite za frigo, ntibafite imashini ziwukoresha. Aha rero biba ari uburyo bwo kongera ubukungu kubera aya mashanyarazi, cyane ko uburyo bwo kuyakora igihugu kiracyabufite. N'ubu hari inganda ziri kubakwa hirya no hino mu gihugu, Nyabarongo ya 2 iri kubakwa, twujuje umushinga wa gaz methane. Aya mashanyarazi rero abagomba gukoreshwa, tukaba twishimira ko turi kugenda tubona ibikorwa byinshi biwukoresha. Rero ntabwo ari ikibazo cyo kubura umuriro, ahubwo hari ikibazo cyo kutanawukoresha. Today in Rubavu, we have come and made history in the country, in Rwanda. As Basigo, we were the first to introduce electric buses in Rwanda, and we started with 2 buses in Kigali. This was in 2023 December, and today we have grown to 34 electric buses for the whole country. So we've grown from 2 just for Kigali. Now we are talking about a total of 19 buses as we speak, doing intercity as well. So of those, 16 are in the city and 15 are in the city and 19 are now intercity. So the main thing that we have done today, this is why we need to get rid of engine, because they make noise. They make pollution. Noise. Yes. There is noise pollution, there is air pollution. This is why we should go electric. Anywho, today in Rubavu we have launched Rwanda's first intercity or upcountry electric coach. This is the first of its kind in the country, and some of the things that make it stand out are the fact that it has a very comfortable interior, very comfortable and reclining seats for passengers, abagenzi. You know how by the time you reach Nyagatare, you're tired of your seat, you want to stretch your legs. Today we have brought a solution where the seats are comfortable. It's as if you're seated on a plane. You will not feel very long journeys like you have been feeling on other buses. On these buses we also have charging ports for your phones. We provide, there's provision for Wi-Fi, but then there's also provision where you can carry your bags, your big bags. The traders, the business people, you can carry cargo on these coaches. These coaches have a range of 350 kilometers. That means they can travel 350 kilometers before they need to be recharged. And in as much as we have launched this event here in Rubavu, these buses are also going to go to other provinces. So we have Nyagatare, we have a bus that will go to Nyagatare in partnership with Difaha Express. Nyagatare is in the northeastern province region of the country. We have buses that are going to Karongi from Kigali. Some of these buses will also be going to Huye. Huye is in the southern province. We are doing that in partnership with City Express. We have a bus in partnership with Matunda Express going to Rusumo. We also have another in partnership with Kigali Coach. That is the one that's coming to Rubavu. So yes, we have done the event here in Rubavu to hand over these buses to 5 different operators going to all these different provinces.